Pampanga, Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina la opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga mano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Ayan, Pampanga, Pampanga, ang nakatamo pong Kasuelo, Keti, Pampanga, lakwas na po kayong makaniting oras, uling atin tamong pamitalamitam, King Amanong Siswan. At retang kaya kaming talapanalbe, kalupanan kaya kaming panagkat, i-share yu kaya kami, idake yu, nung nanong gagawan yu kayong kasalungsungan, at nung nano, kaya kayong kakanan, nung magto kayo. Jody Barry ka na, ayaw mo na kalyan. Pakailig ka partner kasi ating kaya pong mabasan kenin Ot mukha kanya, wala mo kaya retang plaka, narugo-balo nitang mag-control, no kaya mo tauling. Aliway, tutugi kembis sabihan ni kanang partner Jenna Lurugo na balo yung gawa na nitang ko-control. Kaya, Alakos pa. ayan, karin pong kaya katam talapanalbe. Anong ginagawa nyo? Anong gawa nyo? Mamang kayo? At yun na naman Senator Jinggoy. Mamang kayo yan. O, painawa kayo. May nga na kayo. Herap na kami. Basta abayan nyo kay Kening Nanupata. Live tamo po keng CLTV 36 free-to-air TV channel. Live tamo naman po king official Facebook page ng CLTV 36. CLTV 36 official. Po king official YouTube channel tamo, CLTV 36 official mo naman. Nano pa tayo, BM, kaya kayo ining balitang mga palyari, Ketilabod Kapampangan. Nanu pata kabalen ing amanong siswa ng popong kulturang kapampangan ning kaya katamong gambulan kaya katamong pamitalamitan ngening 29 ne po 29 ning Setyembre aldo ning Biyernes kaya akaligwan yan apin na yan ing aldo pamitan ko aldo ning Biyernes. O kasi anyang metong aldo Miyerkules pa mo Huwebes na mo. So ngayon Biyernes na isu na yung pamamasa mo kayong kalendaryo. Makiabi ako po kaya katamang kwentuhan. Kaya pong ng ating kayong bring pa shoutout o ating kayo pong komento. Padalayo po rin kaya katamang Facebook live. Basan tala po rin hanggang mayaring kaya katamang programa. Imaginean nyo, ay bala mo, may tutod ka, January 1, may gising ka, September 30 na. Kabilis yung panahon September 30 na bukas, mayari na po yung Setyembre. Al pila ng bulan, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Happy And happy 2024 na naman. Kabilis dyan Siyempre, pag po September, pag linom na kami ng Burman, Jody Burr, bala mo pa na ring Burmans, na bala mo pa na bitang ka ng Aldo. At totoo, kasi mag-countdown tamo Kaya, akakit mo, ay kabilis amo na makanyang tamo at uling Burmans at palapit na yung Pasko. Buri ko lamang siyempre makapansin yan. Nakakatiyo po rin. Yan. Ren kaya katampong giant lantern inspired earrings. Although maragula, sabi ko pinading anak ka nung Jody Burr ka ako nandin. O tana katuling ka-black mo ngene anak kasi nga minsan wari makamaluto. Sabi ko buri ko ma-highlight la rening tingga ko no floral ko or printed edo akit buri ko akit yo po I appreciate you la rening kana kong tingga ibat po kay nga City Tourism Investment Promotion Officer na ning City of San Fernando. Maria Lourdes Carmela J. Panglinan. O yan, kaya la po ibat Denny malyari ko po mangutang karela nung makanano kayo naman, Mika. Giant Lantern Inspired Earrings. Thank you so much, Ate Ching. At, niya mo naman, bakit tayo kakalingwan? Mapangalan ko, Jody Burr. Ngeni, dala Sinjan. Ay, wow! May paintagon po tambingin correct. Sinjan danoret ang Christmas decorations.
Kareng miyayalo ang lugar kaya City of San Fernando. Ay, nuko pa na rin kaya katamong kabalenden. Deng paman hindi da rin kay miyayali ang dekorasyon. Balo ko ating keng kabalenan, ating keng telabastagan, atin mo naman keng Heroes Hall. Sinjan danitang Maragula Parol. Wow. Talaga namang dakal pa pictures yung Bearmans. And, taglos-taglosan niya po, pota-poting kayong buring i-share. Uy, Atina! Ama kaparikil, kaya katamong question of the week, kayo po, kaya katamong Facebook Live, ipadalayo po karno. Sige, nangaman mo ang matina. Ngaman mong, sabi mo kasi idake. Oh. Balo ko pag sinabi may term ay idake, buri ko sa aisip ko, itang pamangan ng aisip mo eh. Sige na, pero bayo talabasan detang kaya katamong ating ko palang alampasan Oh. Deng kaya katamong birthday celebrants, sinuwari din Ay, kaya katamong what? birthday celebrants nga ning Aldo ngayon, nino ren. Oreng bida Ay! ko. Yan. Happy anniversary ang kanahong Ninong Ton. And darang poning salunga. Mi paintagon, birthday na naman darang poning yan eh. Ay darang poning happy birthday po kaya Kasi wishing you darang good poning. health. And dakal-dakal pang blessings, dakal-dakal pang iluto. Nano kayang taon ng darang poning kang birthday na. And siyempre magmahalan kayo. May kalugod kayo hanggang Buriyo, Ninong Ton and Darang Poning. Happy anniversary kaya kayo nga dua. Ayan, happy birthday, Maria. Eliza. Shane Razon. Ay, metong nga rin interns sa mukhang CLTV yan. Metong ka rin peka masipag, peka wala malago, siyempre, at meto yung at yung malago. May pamig malago. Shane, happy birthday. Nung magpapansit ka, magpapapipsa ka next week na muna. Jody Bar, itaglos-taglos muna lang. Happy birthday, John Mark. Yap, lanyo naman po as kay John Mark. Bala mo, lalaot kang John Lloyd Cruz. Happy birthday, John Mark. Yap. Ay, birthday na naman po yung metong kareng biyasat matena kanta mo pong journalist, Keti Keng Pampanga. Sir Ashley J. Manabat, happy birthday po kayo. Wishing you good health, dakal pang blessings. And syempre, dakal salamat mo naman po kayong kayong pamanantabi. Kayong linya na po ng journalist yung pamanyulat, Keti Pampanga. Sir Ashley, ating pasang hike yan. Birthday na naman. Anyang metong Aldo? Antigo tubig yan naman. Ngayon, yatin na naman ba yung Antigo? Ot mi dugi-dugi ko birthday! Happy birthday, Carissa! Antigo! Tubig! Na nung tawo mo, Carissa, nung magkapansit ka at Shanghai, nung ating mitagan, padala mo kang Jenna Lubu. Lunis. Lunis na mo. Sige, malyari naman. Nino pa. Ay! Ayan, may... Jody Bar, bahay tamayari po. Tapos singila na ako. Haning ka na akong kakaluguran na Jen. Ating kanong talapanalbe. Kaya kayang karela kayang barangay Dalaya po kayang Candaba, Pampanga. Kasalungsungan la kanong makatutok. Ampong malbereng staff. Kaya ang metong dang kay cafe ka rin Pani muna ng Miss Crisel, Pablo and Othello Pablo. Kaya bedala po karang staff da Manalbe kaya katang. Coffee shop! Yes. Ay naman, baka masanting siguro atak man tala rin coffee shop. Parang nga titinda yung coffee can kaya nagkikatamang programa. Pero ang yan pota kalingwan ko, nano yawarin kaya katamang question of the week, Jenalu? Yes, aunina. Ayin ko ta, nga peki batanda po rin kaya katamang kabalen. Nanong karakter, ay palul to, i-advance ko na Mumuna ka pa. Nanong karakter da rin ka pa nga ng pekaburi mo, bakit mo? Dakal na rin manibat Lunes, pinaskiltaan na yan, dakal na rin magkomento Basan tala po rin kaya kayong komento ang gapotang mayari in kaya katamong programa. At ngayon po, balo kung magbalita na ka. kenda na rin kaya katamong, potango na, excited yatang mayari kasi mangutang ni Kai Kenny o teke pa si Sherry tang peka manyaman diling comment ng Aldo. Oy nina po ding balitang balita Keti Labuad Kapampangan.
Bangga nakahanat kilalanan ng gelingan ng matenakang kapampangan ay Erwin Dairit. Metong nga exhibit inorganisa ng Akay ni Sol, metong ang grupo nung rin apen puing karelang ambasador. Silipan tala ring obra ng Dairit at balikan ing kayang ambag king kultura, tradisyon at alit king balita ng Arlene Salonga. Pakatindayag laramiya liwang obra maestra ni matenakang kapampangan na Erwin Dairit kang SM City Pampanga Activity Center nganing Webis September 28. Inorganisa na inining Akay ni Sol Kambing City Tourism and Investment Promotions Office ng San Fernando. Metong yung painter ni Dairit at tinanggap Most Outstanding Fernandina for the Arts anyang 2011. April 25 nganing banwa anyang mayangu yabing kaya katamong kabalen king edad na 43. Ang exhibit na po ito para kay Kuya Erwin Dairit ay pagkakilala, pagpapaalala at pagbabalik tanaw sa kanyang mga nagawang obra at mga gawang tanging siya lang ang nakagawa sa tulong ito ng Akay ni Sol Party. Siyempre, importante itong gaganakan talang hanggang alana luuling pauli na rin karelang obra, mabiyay na pamurin ng karelang legacy kang kakatamong syudad ang pangking kakatamong komunidad. At masaya tamo uling ing Akay ni Sol talagang alayang sawa king suportada kang Kuya Erwin Dairit ang yang alane talagang pamikatagon tamo pamurin bangga na kanya at ayalala nung nanay itang masanting agawa na para kang kakatamong syudad ang pampara ka rin kapampangan. Bukod ka rin kayang mga santing nga obra at tutumpapakit emosyon, inspirasyon niya naman ka ng mismo i Dairit, emo ka rin kapara ng persons with disability, nune ka rin aliwa po. Biling isa po sa ambassador po ng Akay ni Sol, si Kuya Erwin Dairit, isa po siya sa nakahikayat sa marami mga PWD na mawawala ng pag-asa. Hindi po patuloy lang ang buhay dahil habang may buhay, may pag-asa. Meron niya ka rin apakamalan tamong artist kang kakatamong syudad kong Erwin Dairit. In fact, metong niya ka rin Medinan Galal bilang outstanding Fernandino in the field of arts and culture anyang 2011. At talaga namang madaguling maging contribution na lalong-lalo na member tayo kang City Arts, Culture and Tourism Council tamo kang syudad. Ampong metong niya ka rin manimunang ka rin artist tamo kang San Fernando. Inyang milabas sa banwa, may display la naman ding obra maestra ng Dairit king Giant Lantern Exhibit. Panagkat na namang City Tourism and Investment Promotion Officer ng Siyudad San Fernando ay Ching Pangilinan karang Memalen ay balawas yung pamanggambol king karelang talento kalupa ng gewa ng Dairit. Siyempre, agad ang tala rin kaya katamong kabalan, alimo kayong San Fernando, no na kayong mabilog lalawigang kapampangan na ilasan ng sasawa kayong pamangambol da karing talento na Medinan Karela, lalong-lalo na kayong arts, ang kayong culture, kalupan naming kapatid tamong Erwin Dairit, no ka rin tayo, bakit na yung kayang galingan pangaras kayong visual arts. Samantala, malyari ang pasyalan ng may sabing exhibit hanggang kayong Lunes, October 2. Ito na po ang tamang pagkakataon para imbitahan ko po kayong mga malalapit dito sa Pampanga na bisitahin po itong SM City Pampanga at tingnan, panoorin ang magagandang likha at obra, paintings ni Kuya Erwin Dairit. Mula alas 10 ng umaga po hanggang alas 7 ng gabi, mapakikita niyo po ito. Libre po. Pwede po magpa-picture. Isama niyo po ang inyong pamilya para sa ganun makita niyo ng isang Erwin Dairit. Hindi hadlang kung ano man ang meron kang kapansanan, kundi maging inspirasyon sa ating mga kababayan. Kaya ano pang hinihintay, punta na dito sa SM City Pampanga. Kaya Beliana Kanilaw, ako po yung kaya kayong talusuyo, Arlene Salonga, ating pusong makabalen. Talaga ng mga aliwaya gelingan ing Kapampangan artist na actually Fernandino artist Yes, ay Fernandino. Erwin Dairit and baluta mo na talagang may maragulya impact. Kaya katamda kalya asahop kareng local artist mo Yes. naman and kaya pamang pakilala king gelingan da rin. Oo. Fernandino. Actually, balak kayo sanang, guest ko na yan dati kaya nga Balen. On the spot, drawing na ako nga Sampaga, Gumamela. Makasalikot niya pa hanggang ngenita buri kay sanang dalanot akalingwan kay bakan tapakit kay siguro kay Monday ako ni akalingwan bakan tapakit kay karang talapan albenana ating kong obra nagyawane for me Jody Burr for me. Kasi nung ako yung drawing na siguro ning mayango bi Erwin Dairit siguro 10 years na siguro gaga. Kareng alawa pong balita pigman susani ning National
Historical Commission of the Philippines o NHCP, Kambening Municipal Government ning Lubao, ingka dinalan at 13 anibersaryo ning kebaytaning dating Presidente Diosdado Macapagal. Merapat siya itiking museo at aklatan ng Diosdado Macapagal king Lubao, napon po yan aldo ng Webes, September 28. Tinagod king commemorative event, NHCP OIC Executive Director Carminda Arevalo, Shelo Macapagal Salgado, ang timong representative ng Pamilya Macapagal, at Lubao Vice Mayor J. Montemayor, at mapilang representante iba't Department of Education king Balen na po ning Lubao. Guest of honor naman Tyrone Nepomuceno, a senior high school teacher king University of Santo Tomas o USC. King kayang speech, kinuwento na yung maging biat kontribusyon ng Macapagal o ikong dadong karen pong Kapampangan king bangsa at kareng tao. Misasan metong niya yung NHCP king preservation ning cultural heritage ning Pilipinas. Diosdado Macapagal, mi bait anyang September 28, 1910 king Lubao, Pampanga, ing meging kasyam presidente ning Pilipinas. Metong kareng advokasya ng Macapagal, ding kayang land reform policies, amaming ulaga kareng Hortelano, at menira king landlord system kanita. In-establish na rin ing territorial claims ng Pilipinas, lalo na ang makaparkil king pisabyang issue king South China Sea. Sinubong na rin makapagaling accountability at integrity king gobyerno anyang penimunani ing first code of conduct and ethical standards para kareng public officials. Nung ako magkamali Jenna, kang kong dadong niya, ne? Kang presidente makapagalya meni bat itang ama nung kadwa nga pag. Ne? Ini may pabalo yan. Hindi ka kadwa nga pag. Nung ako magkamali or I have it wrong ne. Pero balo ko maragulya rin asaup ne. Walking. King literary, paminwa. Ikaing kakatama maging presidente kong dadong king asahul ne king progreso ng Pilipinas ang poning kakatamong probinsyang Kapampangan. Yes, tsaka balo ko, literary artist ya rin talaga. Susulat ya mo na mga miyayaliwang poesya. Yung kaya katamang kikilalanan ng The Poor Boy. From Lubao. At balo yu po kabalen, lalo na po kareng motorista, pasibayo na nepong ibuklat ng NLEX Corporation ng Subic Clark Tarlac Expressway o SCTEX, Pasig Potrero Bridge, magumpisa po ngeni September 29 aldo na po ng Bernis, alas 6 ning abak nandin. At tanda ng tamo pong misarayang teteng niyang July 16, paulin ng repair ang pang maintenance. Ang kailangan kayong milabas sa bagyong dodong, pesik na nga na pa. Nuko, ne? Kasakit talaga yung pesik na nga. Pansamanantala rin mang biklating tete para mamiyadalang ka rin Class 1 vehicles inyang August 7. Bisaman kasalongsungan pamurining gagawan ng rehabilitasyon. Opisyal na ning bukulating SCTEX Pasig Potrero Bridge para naman ka rin eganaganang klase ning saken. O yan, mas masagulin na yung pamagbiyahe. At ang magreklamo na yung dadalan lakarin. O yan na, magumpisa na din nabok, malyaran akong pasibayong dumalan ken, mas masagulin na pasibayong pamagbiyahe, papunta king Subic. Oren po ding balita tamo king kikatamong Balen. Jenna, siguro ka rin kikatamong Tarapanalbe, dapat mama ko. Bakit mo? Bakit uli ating pang-comment kayo? Ay! Mika muna na ako kayo may comment. Exactly. Oren po, pasensya na ko po, balo ko nanding ko hamanaya ka rin pa-shoutout ang po ang comment. Take it away, Jenna Lu. Uway, Sir Richard Pableo Bolar, at siya pa kanurugo keng London, Jody Burr, inyaya malyaring eke padinan dala nini po, tarugua panaya na rugong ma-shoutout ya bayo ya matudto, duling at siya rugo keng London. Ane po, at syempre po, yung kikatampang parano, pa komento, iba't kang mamaditas, dizon, simbulan, mga antana po, at sing malago, at peka masanti nga Jody. Ayan. Balatong ang pong pritong Gigi, ang pong paksing bangus, pa mga tao bakulod, mga antana. Okay. Balo ko karang Kapampangan talaga. Isto Bernis, balatong ampo pan Gigi. Pero kim bakulod, ne? Kim Balen bakulod. Balatong yan pong paksi. Makanano do kaya. Wow, makapagtaka na makanano do. Pisamot mo lang, makanya. Mix data. Pero Jenna,
nanuwaring abangan tamo kinkiyata pa magbalik. Ninin kiyata mga katalamitan. Aro, retang kabalenta mo na mahilig kayong pageant. Retang kabalenta mo nga buridang pakibaluan nung makananula kayong ligligan legwan ampong sentingan din kaya katamong kabalen ay ne ay kayabe tay king kaya katamong kwentuhan ni kapapan mamali-maliya pa mo po kayang panyambot kay Mr. Friendship International Philippines ne nya naman eko po mama ko magbalik kami at ay ni pahabol Marlon de Jesus Manlapas. Hello, eka mama ko uling magbalik kami manalbe Goyang Marlon! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, Magbalik po yung kikatamong programang nanupata, pero baliw po karing kikatamong talapanalbe. Mapansinan nyo nandin, bagya, medyo masanting yatiman, ijenalo. Bala mo atamay si pera ko, ngingining segment tamo ngayon ni. Wow. Ito, alin na, ako pa man niya rin magkayot. So, ot ka kaya na akong ijenalo. Palayasan ko. Buri na ako po atang alilan. Jenalo, kay katawang programa. Akit surin po pangabagya, ingsangkan, o at pumakanin niya ing kapanamdama na po ni kakatamong host. Sorry, paring Toti, ne. Sorry, paring Toti. Ne. Ating Mr. Kenny. O sige, pakilala mo na yan, Jenna. Awan ka, patawaran mo ko, Jody Bar. Ako balo, pero ikaw nga doon, Jody Bar. Balo na yata yung mamulayikin ka na akong kaisipan ng timano, inunahan na ako, bayo ko pa sabiyang kaya, nung pwede lisyaya pa mong programa. Ako na pandili, agyuken, at patawaran na ako ning ka na akong asawa, uli nga, keng kaurasan na ini aliwai, keng pia kamasanting, keng ka na akong paniman-man. Actually, buri keng idagdag yan. Nandin na po nitang komenter tamo, ditas dito sa simbulan. At sing malago ang poing peka masanting. Sorry, mother. Kaya programa nga tamo ngayon ating mas masanting ka na ako. O sige, Okay. tuloy mo na. Taglos Opo mo na. Itamo po kasing Kapampangan, metong po kareng image tamo na, itang mahilig tamo kareng ligligan, legwa na pong santingan. Pumalyari na alata mo nga representative kareng national competitions. At syempre, dakal po pami katago na manyambut tamo, anti mo po Kenny Pamo kayayaring Mr. Friendship International Philippines. At lula po rin representatives tamo ne, at metong karela po, ing mekwa, king metong kareng 3 major awards or titles ne, ing ikwana ing Mr. Friendship International Philippines Tourism 2023. Ala pong aliwa, nun ay Ayan Abad Santos, ing peka masanting ni kay katamong programa. Sorry, Jody Burr. Tanggapan tayo kay katotohanan. Tanggap ko naman. Sige, taglos mo na. O sige, mag-shoutout na kapamo ayan kareng kaya kang fans at kareng kaya kang tala panalbeng ka kakilala mo. Paliwanag nung makanano ng Making Descendant. Oh. Halika. Kay buri kong magpasalamat kaya kami organization, keng oportunidad na binyada ka na ako. And buri kaya rin batian ni Maku, Manal Sabihin Bea. may lagi mother. At this moment, Manal Bea, nandun, sinabi ko kay Alben mo kung lunto na ako kay TV, finally. Nailagi mother mo. Romina Bad Santos. Yan, hello, Tita Romina. Ang poreng kanang kapatid kay Mr. Friendship International. Yan, batla kayong aliwaliwang kayo na bansa. Sagli, at karitak daring gigrit ng kaya. Shoutout ng Ayan Ala ka bang girlfriend na i-greet? Aro? Diyos ko naman, lalakaw mo naman pag-asa rin talapan halbeta mo. Putatan niya. Puta niya yung peka, mapaling kutang. Puta niya, puta dimdam, puta yung peki. Puta arguman, maalis lang. Makulang bigla. O sige, nandin, abanggit mo na pag-umpisan tanin kaya katapamatalami tamayan. Nandin, abanggit mo, and pekilala ng Jenna, na sapni na kang former Philippine Supreme Court Chief Justice Fernandino Matenakan, bayaning Fernandino Jose Abad Santos. Makanano na kami, makanan ba kaapu. Makanano ya ayan. Wala mo kayo na, great kay grandfather. Yan. Pang 6th generation na ako from Jose Abad Santos. Oh. And makakakay, sobrang proud ko na bat ko kay linya dareng bayani and buri kong gawan nining kareng competition na ini na ipagpatuloy aliman kay politics pero at least kailangan kayong italakad yung bandera ng dareng Kapampangan. Oh, wow. Alata naman. Balo yo, ewari atin yung picture yo, Jose Abad Santos.
Siguro lalaot itsura eh. Yes. Oh, kareta litrato. No, matangkad yan naman yung Wow, si Abad wow, wow, Santos. wow, Na wow, kareta wow. nga, kakita mo po nga litrato na tsaka masanti nga mo. No. Pero kaya, ning dimdam, potang dimdam ding apelido mong Abad Santos. Ba, agad ita Wow, ito, matena? bala mo iba Are you related with conversation, Abad Santos? conversation kahit peace itang potang Abad Santos, nanong kinalaman usually. Lagi ba kanya, manibatan ako kay, uy, ikit kayong lagyo mo kayong pera. Muna kayong pera. Kaya niya, mega brand na ako Manila. Parang, uy, sa inyo pala yung LRT station na daw mga niyan. Kasi atin na wow, wow, station wow, yung wow. LRT. Yan mga yan. Kada akit na picturean kayo sende ka na ako. Pero dito mong makatulala paminsan na conversation, pero at the same time, maka-proud. Siyempre, dadala may pa rin yung apelido na rin Abad Santos. Ano ka rin ka mga cobra? Banggit mo rin nandun. Ano ka mga cobra ngayon eh? Magobra ako kasalukuyan kay Philippine Airlines. Flight attendant ko kay Philippine Airlines. Flight steward. steward. Nametong kung ano, Aba. flight steward din ako sa karyan. Flight steward. Oh, naman makakapagtakaitan eh. Kera ka lang na may yakwa kareng airlines talaga retang kalupa na masanti nga mailin eh. Talaga. Kayapin po Thank you, nandun naman mo kaya kayo, yung magsalita yargoy ayan. Wala mo ba na akong marilan dyan, kaya pa mo kasing askena, kaya tono ng ayan. Manyalita, wa? Wala mo, pwede na ako ragong mayalilan kayo. Exit, ikaw na. Pwede na akong mag-exit, yan na ragong luklok yan. Pero siyempre, kaya na ako manlalahot, balo yun lamang yung metong dilo ka ako. Meron deal. Para kang marine. Oo, siyempre. And, in family, involved ba kayong politics or kayong government? Since balutan naman ding Abad Santos kanita, migsilbila kayong katambalin. Yung ka na akong atatanda na datang itito ang po'y lolo ng lolo ko na. Ilang tauling mayor na ning Angeles. Wow. Yan, apong maning nga daw, sandeng apong maning Abad Santos. Ang po Tony Abad Santos ang ganyang 1990, 1991. Pero sinagi kay nga kaisipan mo na luban ni nga politics bigla-bigla pa miras na kay Sumambot ka, boy! Sumambot. Sana bin. Pero ngani, ala pang plano ala pa, pero maybe in the near future. At mo nga sabi, ngani mag-focus ko keng flying career and keng opportunity na may nikwata mo and hopefully represent tayo yung Philippines na. Alim mo yung Angeles, dala tayong Kapampangan, yung santing da rin Kapampangan, keng international stage naman. Yan, yung look forward tamo ngani. Di ba, Jody Bird, nga flight attendant, medyo busy sila. So, Uwawapin. Eh? ano ka nga? Oo. Dati na ka ba? O ngini ka pa mo, may kiyabe? Kasi ating kayong itang PR number 047. Siyempre, maralas kayong mag-travel. Makanano ka may gumpisa? King pageantry wa? Kim pageantry. Actually, kaya man yan, numpisan din biro. Biro? Makatula, parang sabi niya, oh yan, ayan na, makiabi ka Mr. Friendship International. Ha? Sabi ko, ay naku man friendly eh. Burikita! Burikita! Kaya ka no friendly. Ay naku man friendly. Kasi yan ako man talaga lalaban. Malamarin eh. Malamarin na ka. Malamarin eh. Alam mo, Malamarin eh. Ali ko confident na tungtong stage, tang mahantap. Pero sabi ko, sige, leta mo subukan. Kaya ito, tuloy-tuloy naman, magpaalam ko keng opisina and fortunately, Philippine Airlines, sobra yung supportive. Ala kong asabi na keng tight schedule dininanda kong leave para makapag-compete. Kaya dakal ko rin pasalamat keng Philippine Airlines. Di ba, usually yung Philippine Airlines, mag-sponsor ya ka rin national pageant. Siguro may kiyabe kay Mr. Friendship. Kasi automatic. Pero, is this your first pageant na pikabayan mo? Happiness first. Wow, Kaya first first pageant kay tinungtong ko national stage na. Kaya karog ko niyang kaurasan na ita, aliwa.
ating kang handler. Kasi pot ating niyang ikit, although sabi mo first time mo, pot ating niyang ikit kaya ka, handler mo. Something, kasi yak na, ayak ko handler. Pero api feel ko in confidence. Halata, atin niyang akakit yung partner ko. Ating kung akakit kaya, ating kung api feel na ane ka confident. Itang confidence level na masyadong matas. At itay metong ka rin magpapanyambut ka rin pageant. Siguro itay ikit na kaya kang handler, pero makanano kang mag-prepare. Mag-prepare. Kasi first time mo, kailangan pakibaluan mo pa, makanano yung linya kayong makanyan. Gilo ko lang din kakilala kong makeup artist, designer, ring mag-handle pageants. Gilo ko lang din para mo, sabi ko, ako talaga balo na nung gawan. Train nyo kong lumakad, king Q&A. Pero ito, and then months of diet. Balam, kayari na kayari, peluto ko sisig kang mako. Yaman. Sabi ko, pagluto mo na ako sisig, sabi ko, maranop na ako talaga. Diba? Diet. Opo, ito. And pwede mong Balita ba? pasalamatan ka rin ng ganang Wag, Naman. Kang Anti-Meds Jimenez, ng Angeles City mo rin. Yang mag-provide nga ka na akong susulod nga ni. And pati, kaya tambarong Tagalog ko na pinresenta niyang coronation night. Yang aning megkayan po, Carl John Mirandang ginawa kayang ka na akong rural wear. Local Angeles City lang. Local din. designers la. Wow. Megkaya ko talaga, focus ko na buri ko, ba't langan Angeles? Pati yung makeup artist ko, KJ Malyari, Dalwin Malyari, yung hairstylist, kailangan din, ba't langan Angeles? Kaya bakit tamo naning galing dareng Kapampangan kayong national and international stage? Ay, isip ko muna yan. Bawa ka retang designer rin. Siguro ma-challenge. ako Pagawa ko mo. Magaling lareta, sir. Buri yung pakilala da ka. Oy! Pakilala da ka, sir. Sige. Pwede. Pero kaya pong pamagbalik na kanin programa tamo. Papakikwento, mga kakakurgo. Wala Magsabpiti kaya na. Kurgo, ne. Pero pakwento tamo kang ayan. Itang kaya maging experience kitang pageant na nung may karugan niya pa. O nanong bed ng i-share kaya katamo kayong pamang. Tsaka rin shoutout mo, pata na magbalik tamo. Wow, dakal na akutang. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Tang luto, tang tatatak, king palasa. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga.
Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Miss ng Kasuelo. At magbalik po yung kikatamong programang Nanu Pataak. Kilala tayo po nandun yung kikatamong bisita Talagang lahiya pong marangal bayani. Meto nga pong flight steward. And may kiyabi ang pageant for the first time in his life. And ken po kanong tutumbiye malamarine pa. King datang ayan. Pero pakwento tamo kaya kumustaing kayang experience na anyang kita ng mismong Aldoni competition. Baka nano kami prepare ka rin anyang kitang mismong competition na medyo mag-nervous, may kakarugan ka ba anyang competition day? Yung kasi may lock-in kami. Apataldo. Lock-in? Wow. So, apataldo kami miyabe-yabe rin candidates, rin organizers. First day pa, kasi itay ngumunan kami meet up Bala mo, lawen-lawen mo na pa, hindi nila ay, parang, wow. Masikan la pa rin. Ating ko mag-chance. Wow. Ang height mo? 5'9". 5'9". O, sige, continue. Tapos, siyempre, ka-close ko na rin kembat kay Mabalakat, Bamban, Masantol, detang ring Kapampangan. Kay, ito, hanggang kitang aka-close ko, itamin niya, di Cebu, detang Bat Cebu. Ayan, aliw-aliwan lugar talaga Kay, may charity event kami din. Bale-Balayan. Okay. Bale-Balayan. Kang kahit ang founder na ning Bale-Balayan, Sir Peter Peter. De Wow, Vera. Peter De Vera. Wow. Artistic director kay rin yan. Kung ngayon ako kotang bat ko, kay ko rin, sinukuan Kapampangan ko. Talaga. Scholar na ako niyang college. Ulit mo na talagang malawot ang kadistan pero buri ang singit ni. Kasi general ako tang nano ka waring height paring toti bala mata kalat siya niya. Ali, eya malawot. Mata siya pang bagay nga. Ay. Oy. pero something Yan mo. Oy, Makakakakiamoy ka na akong partner. Mag-shoutout ka ba po natin pa-shoutout? Mabakatang milis Maya ka. pa hugto po, Marlon De Jesus Manlapas, ang kang Camille Mercado Amanal Be po kaya katamu. Sir Ray, head teacher na po ni Gaymasan Elementary School. Ma'am Monet at Ching Malago, kalaguda rin tinggamo, Parula Design, batla po kang Ate Ching, naning City Tourism Office, naning San Fernando, Giant Lantern, inspired la po rin. Former Regional Director na ning OCD, Ma'am Josie Timoteo, Chelibang Bansa, pero laga na siya pong Malbec, kaya katamo. Oy, ating mag-real talk, Kenny. Mas pogi pa rin mga igorot kaysa sa mga Kapampangan Ama kanyan? Ay, pero siyempre, kanya-kanyang kaya, kanya-kanyang opinion niya. And siyempre, we respect their opinion naman. And, at saka, at least ating Manal Be pala. Wow! Diba? Taga-aliwang lugar. Aga pa nga, nanuya man layit ang may komento. At least, balo ng Alben. Wow! At saka, ala namang keng kaya ning importante, may kakalagod tamo. Ala namang keng itsura yan. Hello kang Lee Basilio Gozo na chuyanan din. At ngayon ni Chune keng UA Manal Be, kaya katamo. O, sige. Okay. So, anya namang ating parts na ning program na ning pageant, ka rin ka kasakit. Kasakit. Kaya kayo na yan, yung top 5 na, yung Q&A. Okay. Kaya tutuna po niyan, may ngakakak ko pa. Ama ka Yung sasagot. May May karugan ko. Nanong mo yung kutang? Buri keng... Kitang parang nanoy maging quality na ning Mr. Friendship International. Naning quality na atin niya dapat yung Mr. International. Atin na ako man nisagot, may unahan kong karug. Pwede ba makantay? Siguro kaya talaga. Alina biyangan ning ginune. Pero nonetheless, metong kareng major titles nga atsukekan Bakal pa rin Ayan. pasalamat na may kuwata mo. At saka balo mo nandin, Jody Burr, kabang makiba yayi kayo Miss Sabi, lalawin kayo nga tsukeng VTR tamo. Yung tetera kayo, ay kayo nga alone
Pero in fairness, para mo naman kayong kana akong paniman, mano, pare-pareho tang kapampangan, malugod tamo ka rin kaya tamo kabal. Pero ka mapogi ka karetang tetera. Uy, tita. Hikit Uy, mo, tamo. makalibutan dyan pa mo. Pero, siyempre, nung may kasal ka Q&A, no ka rin nakaman mig Excel, karetang kim parts na ning competition. Mega Excel. Siguro ketang kay, yung ketang speech. Kasi talagang sinapuso kitang speech ko ngayon eh. Kasi, nangawas kanina, kay kekeng life ko na, kasi kaya na ning slogan na ning Mr. Friendship International is celebrating diversity, inspiring generation. Nana. Kay, siyempre, kay ngobra ko as a flight steward, makakakay kong aliwaliwang lahi, nationalities. So, ali naman yan, pare-pareho. Makanano ka makisabi kayong Kapampangan, liwaya bala mo kay Manila, liwaya rin kayong Pilipino, liwaya kayong... So, makanta, relate ke. So, ito, sinapuso kita at balo kong I did well ketang speech competition na ito. In the whole competition, siguro naman you did well kasi may nyambut ka na. Buri kong ikutang muri na kaya Jody Berne. Kumusta yung suportada ring family mo na bala mo linawot ka kita ila kailangan keng buri sa malinuban na yung politics tapos bigla linisyaya kaya ka miras ka keng pageantry. Kaya po, sobrang supportive na laman. As in, nala akong asabi. Ima ko talagang, itang sabihan na ng mamas boy ko, wasige. Tapos, wasige. Tapos, itang pagtanga stage mother na, at saka rin na, ali ko marin at so ima ko yung susuporta ka na ako. So, sobra ko pasalamat. Kaya, na, alida ko, pebabra na, ali kuya, agyo mo na yan. Tingnan mo. Agyo mo yan, manyambot ka hen. Pero ya, ali, pag ating kailangan mga yan, panema. Panema. Kaswelo mo kay kaya kang Siyempre. At maka-proud na ka man din na anak. Lawen mo na magobra kang masalese, linuban mo yung pageantry, menuli ka nga. And emu kay ni, emu karangalan ken sarili mo. Nung karangalan king labod Kapampangan. Yung pamanyambot mo. And did you in-expect mo bang, miras ka top 5, siyempre, in-expect mo bang Yuli may corona yung sa banta. Corona kasi. Title. Kasi corona kasi pang Miss Universe. Miss Universe. Yung title, in-expect mo ba? Ketang, yung top 5 na kasi ka rin la mamili ka retang atlo So, rengadwa, runners up la. Megkay ko, dahil ketang mga kakaku, may kasakit ko kayong Q&A, parang sinabi ko, okay mo. Pero at least I did my best. Pero niyang inawas na la retang adwa, at tinawas na ako Mr. Friendship Tourism, sobra, mo na, balo na nung panamdaman mo Sobra kasaya na, sobra mixed emotions siya talaga. May kakabigla na make-down itang spirit talaga okay na kaya you already won, anyang may ras kayong top 5, lalo na kitang sabi medyo may kakaka. Pero siguro din na nakapang opportunity ning kayong babo para i-representing Pilipinas kayong aliwang bansa and para nung nanuman itang meging weakness mo kitang question and answer portion, bala mo bumawi ka. Bumawi na ka man talaga. Bumawi na anong competition kanya ning luban mo kay international? Ito yung lapo, tapos pa-finalize dala pa rin details and panayan kay ing organization ko na i-announce de officially. Pero sana, supportan nyo ko pa rin. Makanano kayo supportan kening Mr. Friendship International Philippines na kapag linaban tamo international is makantab pa rin ing mangyari. And sana manuli tamong title at karangalan kem bansa tamo. Nano mong pika-enjoy mo kay nga pa magkabe mo kay competition? Pika-enjoy ko is itang kayabe ko la retang co-candidates ko. Manibat ka rin aliwaliwang panig ng Pilipinas. Kuya. So, talaga. And yung competition na alimin natin rin as competition, bala mamyalong na kemo. Kasi may kakalugura na kami at siya So, ito talaga kaya rin hanggang yan itang group chat masiglaya pa rin. And ito, makatabang puso na dakalta na kaluguran na liwaliwang lugar. Sige, Jody Burr. Ako kasi nandin naman mo pabalo kung nanong pakyabaya na pantutuking kompetisyon. Ayan, just in case. Willing kong mag-substitute kaya ka. Willing kong mag-substitute kaya ka. Ayan
By all Nung means, sakaling, by all means. nung sakaling busy ka, akong mamalit kaya ka. Hiling na ako man, mamalbas ko mong bagya, lumaban. Putangan tala paring talapanalbeta mo. Willing kayo po na palitan na pa ang Jody Burr. Ipasa ko na yun eh. Ay, iba. Actually, nandun na pikakapal yan, Jody Burr. Balo Sige, po. try ko yan. Makatagon talagang, kung may polo ngayon eh. May ka-competition. May ka-competition. Ako lumaban. Oo, kaya istuya mo Jody gusto. Burr, yung namaya ka na lumabang. Uwapin. Pero, makanano niya inimigkay kaya ka, nanong dinevelop na ning pageant kaya ka. Siyempre, usually kasi, balo mo medyo karing miyayaliw ang dakin ng society. Ay, ala namang asasahop yan eh, karing makiabe. Pero kaya ka, palagay mo makanan niya may kasahop ini kaya ka. May kasahop ini ka na ako para ma-pursue itong advocacy na buri kong ikaikeng mundo na education is so relevant nowadays kaya katamo. Yaku, performing arts scholar ko. Balo ko kanano kasakit mag-struggle financially para mo makalob. So, buri ko gawan ka rin anak niya nitang i-inspire mo la na mag-aral. And actually, magplano kami, kamamaya idea ni na punta kami ka rin orphanage. So, mag-charity works na kami. And karen talapanalbeta mo, nung bisa kayo mag-sponsor, by all means po, open niya po yung Facebook and Instagram account ko, just message me po. Ito yung buri ko talagang ipersongeni to inspire the younger generations po. Na alila susuko, gang makanano ka mag-struggle kang life. If you have this perseverance and hard work, ala pong imposible. Okay. Ating comment, Kenny. Sige, nano. Kapogi na. Nino yan? Thank you Kaya po. balo ni Thank you. nag-chat ini. Pero ginamit na yung TV36. Aron yan, nino kaya yung... Nino kaya ka rin yung account holders. Karen, Pero, may comment ko ng kepoto. metong siguro ka rin malbengin ng kaurasan Add to cart ka no, kilala ke. Tauli namong kutang. Kasi si signal no rin kaya katamong kayabe kaya na studio. Oh, balo kayo. Tauli na ang kutang. Sabyan mo yung totoo ayan. Are you single and ready to mingle? O yan, happy na yung panay niyan. Ayan, take it away. Please answer. I am single and I'm focused kang career. Oh! Kawawa! Ay, Rogo. Bala mo, Rogo, kahit detang kain eh. Sorry, mag-aral ko pa eh. Sorry, strict ang parents ko. Pero talagang makainimbiye. Datang murang tang oras na. Uy, wala. Wala nini. Mamag-aasala po rin kaya katamong talapanal. Add to cart day eh. Bala mo tindaya mo, add to cart. Ayan, dakala salamat. Dakala salamat po king kayong oras opportunity. sabi niya mo kay kami and maswelo kami na kaya beda ka and sabi ko pin kaya ka gyud kang i-replace si substitute just in case. At syempre burimi mo naman in-invite na Kenny bakan ta pabalo mi na Wow. ka kabalenta mo na atinta mo nga kabalen Kenny na may nyabot king national competition and in the near future na kang international competition and we are very proud na metong kang kabalen, metong kang sapni ng bayani Wow. Jose Abad Santos. Supportan tayo po. Kareng future competitions na supportan tayo po ayan kailangan na po yan. Malamarinia pa po kenda tangayan. Yan. At ikita mo, biyasa king amanong Kapampangan. At king pamakipagkwentuhan tamo, patunayan tamo, na rin Kapampangan, talagang deserving lang, makyabe, kareng ligligan, legwan, at santingan. King kaya katampong pa magbalik, magkanta tampong pa, and of course, gamulan taya, ing amanong si Swan. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga.
Isnang Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Isnang Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Isnang Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman King Pampanga. Isnang Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Hello, I am Ayan Bad Santos. Na. I am Ayan Bad Santos. Na. I am Ayan. Mr. Friendship. Muna pipilit, Jody Ber, alayng spirit, una kaya ko, may ako niya kaya benelikwan. At magbalik ang mga kikatamang programang Nano Patakare pong kikatamang Talapanalbayan pong kikatamang Kabalen. Agatanda kayo pong tumago ng Pakyabe kay pamuklat ng SNP Formation Center, panibala na po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Para sana po ng SNP Children Formation Center na mituro at misulong niya ing amano ng Ginoo karing kayanakan. Maulagaya po informative years kareng anak at makasawa po yung lugalay tiban milapit laking Ginoo at mituro karelaing kayapan. Ing blessing na po ng SNP Formation Center, Malyaria po bukas, aldo po ng Sabado, September 30, 8:30 na po ng Abak, King Mars Street, San Fernando Subdivision, City of San Fernando, Pampanga. Ini po yung dating Santo Niño Parish School o Sanipas. Kaya karing alumni naning Sanipas, so pantayang pasibayo yung kikatamang pakamalan Sanipas. For more information, please contact Ms. Weng keng number 0943-141-4045. Kabilis na ning oras, tamo. Bayo tama yari po, tama ka mo ang kukang makon po kang tatang ko. Sige, go O ahead. yan na po. Bayo tama yari. O yan. Happy, happy. Happy. Sige, go, taglos mo na. Bakit yun po yung kaya katamong happy anniversary yan. Kang Maku at saka kang tatang ko, ila pure rempengari ko, Ted and Edith Lumbang, Tainay, happy anniversary kaya kayo, sana lakwas kayo pang mikalugod, ne? At lakwas siya pang maging masaya yung pamilya tamo, kapamilya tananing kaya kayong lugod and guidance. Kaya And Papang Ted, Darang Edith, kin Lunis, itang ilele yung Shanghai para kanako, lele yun ang inipa. Paninayin nyo na po siguro ngayon yung kikatamang question of the week comments. Anong karakter? Dareng Kapampangan ing pekaburi mo. Bakit mo? Nano na rin kaya kayong komento. Basang tanaw po. Sabi na pong Roel Fabian, mayabang laking ega na ganang bagay. Iko naman, pag mayabang mo waring ating kangalipong makanya, no? Kaya ating kamputok, ika talaga, Sir Roel. Mo siguro pag mayabang ta. Dito ang mga santi lang pag mayabang ta mo. O pare, o leming bitis ko, o. Astembang luang, wari. O yan, kabalan foodie, o rin. Kapampangan ko, mapagmaragul ko. Ay, nuko. O makanano pa kaya nung ahong Kapampangan. Maragul ko agad. Automatic. Ako pag maragul na ako agad. Ayan. Ipaw de Jesus Benson, nanu pata, Indredu sa langsawa, ay basta Kapampangan matik basic skills, Mindredus, number 1 skills, Mindredus, nanu pang skills mo, Mindredus. O yan. Jody Bar, mabilisan muna. Next week, buri ko nang ikayo. Excited ko kay nga question of the week tamo next week. Agad abantayan niya po kay nga Facebook. Magkaingela rin talasawa. Uling yung next question of the week tamo. Makanano mingin describing kaya kang asawa, king amanong siso. Aro? May pakibat ang next week. Magkasakit siyang makibat kanini at sing Marian. Ay asawa ng Ray Bravo Jr. Makanano niya kayang i-describe. At kaya na pong daki ngayon tinig kaya katamong programa. Magkantata pa. Sabayan tayo po ing kantang Aini.
maneke ka makantabe me biasang tumor masele seningas ke bang pache ikatamu na eka tumine kampay para kareng milyaring malyari kampay para kareng malyaring milyari kampay kareng guri kung malyari nanong me palyari nanong malilyari pot di gunay na kang makanini kampay kampay kampay. Bayo tao po mayari gambulan tayo po yung kikatama na manong siswan dagdagan tala rin amanong kayong gamitan ng kikatama kamupangan word of the day. Tukod banwa or in English, elephant foot jam or stinky lily. Yan, retang yan, ang balo day yan, retang dikit-dikit kaya What? retang bunga. Mayari na po yung metang oras, pamitan-lamitam tam nga ning adoning Biyernes. Abayin nyo kami pong pasibayong Jody Barkeng Lunis na yung paboren ay yung kami akatalamitam. Ako po yung kaya kayong ching malago dyan alumbang parungaw. O ita po, may confirm na yung pamililan kayang programa tam. Ako naman po yung Jody Dizon Mercado at ikami, yung kaya kayong talasuyong, ating pusong makabalen. Makabalen. Liganding mga lagong parong, may malen nilang pagmaragon. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming.